once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. May motor kayo? Loving your vibe, always have your back. We like our same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Yo, what's up sa inyo mga idol? Dito tayo ngayon sa Bani. So may nakakita sa atin na followers natin. Kaso hindi niya ata nakita yung post ko. So hindi niya dala yung cellphone niya. Tinatanong ko kung dala niya yung cellphone niya kasi check ko kung nakapalo siya. Kaso wala. So hindi ko siya nabigyan ng t-shirt pero nabigyan natin ng sticker. So ayan, tara libot-libot tayo. Ay, sige lang, sige lang. Ay, ikaw ka lang. Kalawang lang ang baon niya, boss. Sarap na lang. Tuwa taas, kamakin bagay. Ano boss? Ganito talaga. Hey, joke lang. Yan o, shoutout pala kila boss. Sa inyo na boss? Ay, shoutout. Baka may pa ba shoutout kayo? Uniboss. Shoutout kay Uniboss, boss. Yun ang dinabal. Yan o. Hello. Thank you. Ay sir. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thank you. Shoutout pala. Nagpo-vlog ka sir? Nagpo-vlog ka? Hindi po. Ay, photographer. Ayun. Thank you sir. Shoutout pala. Shoutout sila sir. Shoutout. Thank you sir. Ayun o. Shoutout na lang. Shoutout sa mga takanda, babayro mga takanda. Shoutout tayo sa Ruhan. Yun o.
lang po ah. Thank you. Kapiraso. Good times. Ano ba ito? Sa TikTok? Interview ba yan, sir? Gusto niyo ba, sir? Ha? Pwede rin kung gusto niyo. Anong interview natin dyan, sir? Hindi ko pala. Ano tawag nito? Price reveal check. Ano sir, what do you do for a living? Tambay lang po. Tambay. Pero sa ito sir. Unit ko, boss. Oh, yun din. Oh. may kidney pa siya. meron pa. Ilan pa sir, ilan pa? Ilan pa yung kidney niyo? Dalawa pa. Dalawa. Kompleto yan. Kompleto. Kompleto. Walang ano. Thank you sir, thank you. Thank you. Thank you po. Okay. Vlog nyo daw, cellphone. Ito wala. Si Flop Flop. Si Flop. Di ba iba na picture ka din? Born to be wild. Paano mo? Born na wild. Featured ka, featured. Sir, okay na sir. Yan o. Yan o. Grabe yung ano, fittings oh. Grabe yung fittings oh. Ay, lapit. Hello. Ate, yun. Parating para naman ba? Rolling po kasi. Thank you sir. Thank you. Yan guys, so dito pa rin yung t-shirt natin guys. Hindi pa nila nakukuha. Wala pang humingi eh. Maraming humingi ng sticker guys, pero walang humingi ng t-shirt. Linis guys, ang linis. Di ba? Tayo kay mama mo. Shout-out. Thank you. Hindi nyo kasi ninotice eh. Kuya. Sorry. Okay lang. Teka lang muna. Yung mga may motor lang muna. Ay, mga may motor daw. Yung mga may motor. May motor ako kuya. May motor ako kuya. May motor kayo? Wait lang. Wah, ayan lang. Tuwas. Masisira. Saglit lang. Saglit lang. Hindi ako makaya. Saglit lang. Ano, may motor. Yung mga may motor mo. May motor ka. Wala na to. Yung mga may motor muna. Wala na, yan na lang. Sorry. Naubos na guys, sorry. Sorry. Next time na lang yung iba, sorry. Idol, shout out. Shoutout pala kay sir.
Jason. Taga saan ka, sir? Poblasyon, sir. Poblasyon. Sige, sir. Thank you, thank you. Sticker, boss. Naubos na, sir eh. Ay. Ayan, shoutout na lang. Ayan, sir. Ayan. Shoutout. Naubos. Naubos na, naubos na. Shoutout na lang. Kay Lee Mark Dasyo, uwi ka na. Miss na kita, I love you. Ayan, oh. Thank you. Oh, ay, sige. Sige, sige po. Ay. Shoutout. May papa-shoutout kayo? May papa-shoutout kayo? Shoutout na. Ano po? Si Kuya shoutout sa... Sa kuya namin. Yun oh. Naka-follow ba kayo sa page ko? Po? Naka-follow kayo sa page ko? Ay, sayang. Ba? Wala, wala. Sige. Hindi ko alam. Ano ba daw pangalan? Naka-follow ka ba, sir? Ano pangalan? Gear Moto. Gear Moto. Gear Moto. Thank you. Shoutout na lang. Thank you. Ito yung owner, guys. Sir, anong Mio to? Mio Sportivo. May image ka, sir? Oh. Gear Moto, sir. Mio Sporty. Ano? Ba't ano, sir? Ba't Mio Amore nakalagay? Ngayon ko lang nakita to eh. Sticker lang to. Sticker lang, sir. Ah, okay. Baka may gusto kang pa-shoutout, sir. Shoutout sa may motor nito. Ay, hindi ba sa'yo to, sir? Akala ko sa'yo. Ayan o. Shoutout sa may-ari nito, guys. Ayan o. Okay. Thank you, sir, ha. Thank you. Papasa ka yung video kaya. Di ba royal to? Royal dapat? Royal. Kinalang ko yan, loyal. Loyal. Astig ah. Loyal tayo eh. Depende na lang sa may ibang lalaki, hindi naman sa lahat loyal eh. Ah. Kaya loyal tayo. Ayan, team loyal, guys. Ayan ah. Wow. Parang nagpakabitan nyo kasi, sir eh. Ako na lang nag-modify ito. Ay, kayo mismo. Mechanic ng Rusi. Mekaniko. May shop kayo, sir. Hindi, employee po ako ng Rusi Ah. outlet. Ah, okay. Shoutout po sa Rusi Pani. Guys. Shoutout. Pangalan niyo pala, sir? Ako si Kent Lester Storia. Kent Lester. So, shoutout kay Sir Kent. Ayun pa. Kung napapansin nyo, guys, mga scooter yung binablog natin kasi scooter yung sasakyan natin eh. Ayun. Baka sakaling mapala rin kasi China bike tayo. Oo. Karamihan ngayon, puros mga brand na Branded. stands. May ilan lang sa park ng Manila, tapos dito, na madalang yung China bike na scooter. Kaya nga nagulat nga ako, akala ko Yamaha to. Pagkatingin ko, Rusi pala. Gwapo. Loyal na nga lang tayo sa mga babae, mga partner natin. Loyal pa tayo kung saan tayo kumuha ng isang unit tulad ng Rusi. Pleyado sa sir ng Rusi. Ayan. Thank you, sir. Thank you. Bigyan sana kita ng sticker kaso naubos eh. Thank you. So guys. So guys. Kaya tayo. Shoutout kila, sir. Ah. Number 25. Oh, montage. Sige, sir. Naubos, sir, kanina dyan eh. Thank you po, thank you. Thank you, sir. Ay, ito pala. Kayo yung mayari, sir, na? Pwedeng interviewin kita saglit, sir. Okay lang. Okay, kahit saglit lang. Ano lang kung ano lang yung gusto mong sabihin. Ayan.
So kasama natin si Sir, pangalan niyo pa? Patrick. Sir Patrick. Ayan, sa kanya yung Yamaha Mio I ba sir? Mio I. So sir, magkano na yung nagastos mo dyan sir? Hindi ko po masabi kung ilan na po. Ay, marami na. Hindi ko po alam. Ay, hindi nyo. Ayaw sabihin guys. Ayan, so shoutout na lang kayo sir. Thank you po. Sir, wala kayong shoutout na iba? Shoutout po kay John Paul Orlino. John Paul Orlino. John Paul Orlino po. Parang kilala ko yun. AKA Jan Jan. Ayan, ayan. Ayan, shoutout na lang kayo sir. Ayun po. Blue vlog. Ayan, ayan. Shoutout po kayo ma'am. Shout out. Shoutout po. Welcome to my house. Thank you po, thank you. Thank you, kuya. Ayan guys, so alis na rin ako mamaya-maya. Nag-aantay ako ng nakafollow sa akin sa ano sa Gear Clothing. Bigay ko na lang guys sir, yung isang key holder. Ayan guys. Sa kanya pala to. Oo sir. Ayan, so, bigay natin kay sir. Yun, thank you, Idol. Thank you. Picture na lang tayo sir. Grabe tumamay na. Ang basa. Yan ah. Okay lang ba sir? Di ba ano yan? Nakaka-nervyos ah. Thank you sir ah. Shout out sir. Sir, shout out. Thank you. Shout out pala kay Boss Prev Motovlog. Ayan. Nakita na naman kami dito sa motor show dito sa may Pakwan Festival dito. Taga Bani si sir. Sir, baka may pakwan kayo dyan? Pakwan? Oo. Marami. Sa bahay. Ayan. Ito pala yung sasakyan ni sir. Si Captain Black. Captain Black ba sir? Ayan. Sir, pabomba. Mamaya. Ayan. So, ngayon ko lang nakita to eh. Pero nakita na kakasalubong. Nakakasalubong kita. Ayan o. Oh. Naubos na nga sir eh. Next time. Sige sir. Ano yun sir? Sticker? Ay. Thank you. Buti may nakabutan pa ako. Thank you. So yun guys, dito yung owner ng ano to sir? Honda Jazz. Oo. Anong pangalan mo sir? Jason. Sir Jason. Oo. Jason Peralta. Sir Jason Peralta, yun. Sir, what do you do for a living? And bali meron akong maliit na motor parts dito dito din sa Bani, Pangasinan. Yun. Thank you sir, thank you. Shoutout pala. May shoutout ka ba sir? Shoutout sa mga tropang Jason, Team Jason, tsaka lahat ng mga tropa ko dito sa Bani. Yun. Thank you. Hey sir, shoutout. JR Orlino daw. Shout out niyo pala kay Carlo. Shoutout mo yung Jinx mo, Carlo. Six daw. Wala si Floji. Si Floji. Sampal. Sige sir, thank you. Thank you sir. Yan o. Sama pala natin sila sir. Pangalan niyo sir? Rodel po, Rodel. Sir Rodel. Taga Bani sir no? Tricycle driver po, sir. Ayan o. May shoutout kayo sir? Hindi na, sir. Shoutout sa mga may mga motor dyan. Sige sir, thank you. Shoutout sa mga puptuda ko na ba? Shoutout sa mga puptuda. Salamat sir. Tuda. Ayan. Thank you sir, thank you. Yun guys, so paalis na tayo guys. Dito sila sir. Pangalan niyo pala sir? David po. John David. Tsaka, anong pangalan niyo sir? Sir Rodel po. Sir Rodel. Sir, gusto niyo pa ng t-shirt? O Libre po. Oo. Kasi isa na lang yun eh. Kung sino sa inyo yung pagbibigyan ko. Topic na lang kayo sir. Kasi lang to, pwedeng pang bahay lang, ganun. Eh sir. Walang naman po.
Topic na lang kayo sir para ano kung sino yung pagbibigyan ko. Sige. Topic na lang. 1, 2, 3. Yun o, sino na sir? Ano? Yun o. So, nag-iisa na to eh. Yun o. Thank you po. Welcome, welcome. Picture na lang tayo sir para ano. Kasi kumutibado ano eh. Okay. Wala na, naubos na din eh. 1, 2, para tayo nga lang sir ah. Okay, thank you sir. Sige po. Kasama ka, sir. Sir, vlog mo na daw kung marami doon yung nakamasarap na barbecue ng bani. Pinakamasarap na barbecuean daw ng Bani. Pangalan nun ma'am? Ay, may katabay. Ay, Mika Tabay. Sa may J&J store. J&J store daw General guys. merchandise. Ayan o. May-ari po. Sinong may-ari ma'am? Ay, si sir? Hindi po, siya po ma'am. Okay. Siya po may-ari. Siya may-ari. lang po doon, sir. Sige, sige po. Picture ba tayo sir? Sige, sir. Sige, pintahan ko lang mamaya. Hindi pa rin po. Hindi pa rin po kayo. Hindi nakakaya ma'am. Ayan. Po, kasi So, talaga masarap ka po yung ibitahan. ito yung ano guys, pinakamasarap daw na barbecuean sa Bani. Sabi ni ma'am. Ma'am, ang pangalan niyo? Grace po. Ma'am Grace. So, dito siya guys. Video ka lang ma'am ah. Ayan, oh. Video ka lang po yung ano ma'am. Mag-iisikat ka naman eh. Post ko na lang po sa Facebook. Sige po, thank you po. Ano pong ano, sir? Gear Moto po. Nakaano nga to sa akin. Sticker.